Kailangan talaga. Okay, Guzman, Marky, Harden, shout po, Eric Gomez. Adam Guzman, Marky, Harden, yan. Bukas pare, ang Danilo Chico. Thank you very much. Ati na naman sigang Bobby. Okay, thank you very much, Camper Di Mea. Okay, Apre, in background mo. Sabi ko naman, teka pare, nung alika rentanting ko, alang studio. Nya, sana po, pasantingan din po, rentanting ko yung kanakong studio. Misa natin pong gitara. Okay, siyempre, pengar pong kapatid, kang Mary Grace Rincoy. Ako biyasang mag-scroll kasi din kaya katamong computer. Bota pong bagya, banggitan ko no naman din kaya kayong comment. Hindi po, at balik ko po rin mga nyamang kanta Kapampangan. Po sana nakakalinguan na hanggang ating nanumang epidemya o nanumang pagsubok ni nga pong Ginoo, atin niya pong kayangganan yan. Naman pwedeng atin niyang umpisa, halayang kayangganan. Anya, sana po, thank you very much po, hindi ka mo po wet. Yan, bisa kang mabasa gabi, yan pong akmulan, punta lang niya mo pong wet. Okay, thank you very much. Kadata pong bisang mag-donor, kadata kating product, pabanglo, nung nanuman po yung buri yung pabanggit Aldoldo, pinari po ang kapatan, mapag-uusapan po natin sa chat. Okay, this program is brought to you by, siyempre, toothpaste. Yung gagamitan ng toothpaste, Totoy Balas. Yan, Bulkasil. Okay, tagal punta ka lang, salamat. Sana po nung ako bisang may pekat ipan, pakyapusan, yung Totoy Balas. Sarap. Okay, takal punta ka lang, salamat. Siyempre, pengan po ang kapatado, inipuin ka na akong programang bayong ini, yan dugne po ng production, isipan depo. Nung nano yung klaseng production, o lingiti po, Alben Laking America, yung nyaliwang lugar. Yapin pa mo po, hindi katamong first live stream. Ayandog na po, hindi katamong directress, hindi katamong pakamalan. Siyempre, sishare na po pare ka rin ni Ting Mabilugayan. Okay, takapunta ka na salamat at dinanda ko pa pong mapilang kanta. Para mangganito rin na po rin mag-request. Ontok Malonzo, shoutout! Wow, 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 ana! Yo, yo, yo! Yan, shoutout po Totoy Balasan ng Mitscan Las Marcelo. Pasalamat ko kayo. Kang Charles Gio Pangilinan. Thank you very much po ang Frank Boboy Alfonso. Pa-shoutout po bro si Selan Farm. Kumusta na po rin taga Selan Farm? At sana po, andyan ka rin tamong talunan makatakman tamo. Siyempre, at punta ka na salamat pengat po kapatid. O rin na po. Dahil mapila na kantang Kapampangan, pwede yung pong pakiramdaman ka na ako. Yan, metong pong gawa kong kanta at kinompose kay para karang Kapampangan, yung tune, kaligayahan, o ini po, ang Eddie Peregrina. Okay, yan, narito na rin po ang ating mga kaibigan sa, thank you very much po sa ating live stream ngayon. Karang Tagalog, kumusta po kayo? Karang Kapampangan, abak na balen. Abe Kapampangan, para kaya kayo nga. Karempong Talasawa, para kaya kayo nga. Ikong Talasawa, mandilo ko saya. Kaya po yung kanakong just for fun. Bayo ko matuto, utang makira ka. Utang lumapit ne, mamasa-masaya. Aplos-aplosan me Boss Billy, rugoy man nyamanan. Okay. Yan, dahil punta ka lang salamat. Karing talaga ng Manal Bema, kirandam ngayon kaurasan. Ano po yung kayong idol, Mr. Totoy Balas. At yan, Boss Billy, pakiramdaman mo yung katamong audio ng mga timbang niya para bang kanita masanting yung dadamanda yung YouTube ang pang Facebook. Payagkas maying kutyara, isa sa diyan ng Jewel pa ne.
nyanyaing sabihan. Magkaswelo yan. Palawe ming bulan, butol diyang saresa. Anya pa ring Joel, paring Eric, malunos ka. Malatiya mo yung studio, padagul me sana. Salamat tanting ko brothers, paring Ferdy, paring Freddy, number 1 Pampanga. Okay, at siyempre po, yan, kapambabasan tala po, rin kaya katamong, yan, din kaya katamo pong donor. Ala pa pong masyadong donor at ditak-ditak pa mo po yung kaya katamong, yan, sao pa tatanggap. Pero kay kapamilya tanda po rin yung taong mag-chat ang pong mag-comment kaya katamo. At yan po, siyempre, kang pasalamatan kaya po, yan, yung kalgurong pong best friend, Ferdy and Freddy Tanting ko. At siyempre po, Joel Malonzo, good job pare. Manalbe kaming Eric. Okay. At tatakan mo rin po salamat, siyempre, kang Mailar Francis Rico. Yan, kumusta po kayo? At siyempre, kang Ontok Malonzo, takala salamat. Kang Mitch Canlas Mercado. At mas marakal na po rin kiti, hindi katang computer. Yan, punta ka na salamat. Yan, lako may volume. At tamo po. Mag-request kayo mo po para bang kanita basa ko hindi kayong chat. Siyempre kang Ferdy Mea, pare buriking damdaman itang lugod naningindu. Okay, at pare, siyempre ikantake ang lugod naningindu at patigtig tayo pa mo. Kapang mag-break ya at mag-CR ya, si Totoy Balas. Excuse me po. At kaba pong chuking ere, kaba nga chuko po ketang metong ere, yan, patigtig ke po, ing kantang pagkalog na po, kaya kayong ngenini nga pong Gino, sana ka nakantalo. Ring kaya katamo nga, nga rin babae. Yan, at sana po, luguran tala ka bang mabibiyela po, pablasang, naman kita nga, danan da ko lungkot, hanapin Totoy Bato, pagka nakaya ka rin pengari. O ini po, ing kantang, ing lugod, naningindu. Para kaya yung nga po, para nga ganagan ng Kapampangan. Lila, likuan mong anak mo, kaya titing masana. Nung akit mula mo, may papanayas lang. Paninim ko ng day, lugod mo karela. Nung datang ngayong Pasko, ang pombayong banwa, itak at tinapi, babon yung lamesa. Lamapagan, ni paglalawin, kabot na tutulog, tingluwa ka rin mata. Kasakit na pala, tingala ng matuwa, ala ng mamakdos, potang masakit pa. Ala ng dalungan, numalang problema, ala na'y indugo, ala na, ala. Ita po, ing kantang ing lugod na ningindu. Nung makanano po kasakit, ing ala ng ima. Anya sana po retang ating ima. Eyo po para pol ng Pasko. Yan, pibabatan nyo po ugali nung ingkiran pengari, madaldalya, o panayang minimua talagang kaluguran na ayaw mo po. Anya pengar pong kapatid, gawa na ako na naman metong kanta, style dito kamo.
At karetang kanta, pindan po nga hausan tangin frontong kanta, na itamo patunayan tamang Kapampangan, biasa tamo kayong makanining kantang Kapampangan. Anya, dinanda kayo po. Islands in the Stream, Kapampangan version. Para kaya kayo nga po, yan dugti ka rin nga ng Kapampangan, nga pinalakpa, kawangis ke. Okay, takal punta ka na sa lamin niya, istong ako pinalakpa, buriyo kong kawangis. Okay! Ito ay buring kawangis talaga. Umpisang di anyang malati ko, malati ka naman ikay kakyalong ko, maligaya ko biye, keting babo na niting yato. Anya gewa ke ing kantang Kapampangan, para kem Pampanga keting lalawigan, anyang mamyalong ko, mamyalong katang bale-balayan. Kabang tetera ko, ikarugo magtindakang, nyayaliwa kunyaring gule, lalo na neng bengi hikit ka to, at maglande ka to. Nang yaman, patse mamyalong ka, oy niing kanta ko, kantang Kapampangan, ang diyang nanong oras, mag-request na ko man, dakalas salamat, kereng makiramdam, totoy balas, baka go live dangan, ng kanya man may santig ne yung background, sana ken tutugyan yung kempundo, ng kanya man ngini, daramdaman niyo ko, ing kantang Kapampangan, aw sandang basuldo, dakala salamat, king English ing aw sandang just for fun mo. Oy ningini, i-like at subscribe ye man, misan mo keng YouTube balang makiramdam, so panyo ko sana, palarugugang ke ining Kapampangan. Utang lumabong ya, at palabungan tayo pa, oy niing tune pakamal, kingke katang kultura keng Pampanga, huling Kapampangan ka, andyang pang atsuka Amerika, anya paring perdi, atsuyay kompredi, emukap kalingwan, parewo kong pogi, alasang magselos, oy ningke kong wali, Kapampangan, bayang manatili. Salamat mo rin, Jingko family. Okay, takalpunta ka na salamat, yung katamo nga first live stream. O nipin kayo nga idol, Mr. Totoy Balas. Please subscribe our YouTube channel. O yung takalpunta ka na salamat, kanhegan ka na Kapampangan. Dakala salamat, kung makiramdam, ding hanggang manalbe, kumusta na kongan, o rending request you, niniye puntalan, paring Joel, katino ki kasi, bamusan ngikit ing studio ngeni. Paring Joel, Diyos ko ng kanyaman, kantang Kapampangan, oy ni Totoy Balas, barkada yan naman, basta't eyo sana, panekakalingwan. Okay, yan po, at po sana kakalingwan, i-share, ing balang kantang Kapampangan. Pablasan iti po, paginabang ng tamong eni, karengge katamong musika, para bang kanita po, rin musikang Kapampangan, nung nanuman po, hindi katang gagawan, milalako po, at etamo isip, ing nyayaliwang problema. Okay, pangarap pong kapatid, siyempre naman po maging masaya akong etala po banggitan. Ding kasalukuyang pong Manal Beketi. Yan ko, kumusta ko nga po rin gan toda king Tarlac City. Yan, katotoy, makirandam kami po ngeni, ing lalang sa resa. At tsu kami po ngeni, king gulot na ning SM. Yan, ding aliwa po, retang malampak pang makapila, pakirandaman dala po.
Dengkan tayong Kapampangan. Siyempre naman ka parin Joel Malonzo. Pare, batian mo kami. At yung kami kening Apo, kening Holy Mary. Kumusta kayo po? Deng at yung ang keng Holy Mary. Pati na rin po rin ang mga mate. Yan, kumusta na ko po at sana ko tatalakad balang bengi. Oh, okay, dakal po dakal na salamat. Siyempre kang shoutout po Totoy Balas, Mitch Canlas Marcelo. Ya, panay pong Manalbe at yung Mitch. Siyempre kang Freddy Mea, dakal salamat pare ko. Okay, thank you very much. Mori po, Freddy Mea, kaluguran kaya kasi inang ima ko pare. Pare, dapat may mong kaluguran. May parapol pare. Yan, atay itatang mo na mo. Ay, itatang mo rin. May parapol. Okay pare, dakal salamat. Joel Malonzo, nuka rin niya. Ing letrato, ming Eric pare. Yan, pare, kabit kayo po tang tsunore at ang kaya katamo nga pagletrato. Okay, takal po takal salamat pare. At reta kasing letrato pare, medyo babayaran la reta. Kaya kulaya bono. Okay, takal po takal salamat pare, pangarap pong kapatid. O, Reni pa po. Demburi yung kantang Kapampangan. Manatili kayo po. Makyabe, hindi katamong programang iti. At takal po takal salamat, siyempre. Just for fun, keng Kapampangan po. Yan, para mo king kaligayahan. Okay, takal ka salamat at ngeni po. Magkanta niyo naman po yung Mr. Totoy Balas, karen kaya kayong re-request. Metong po karen ka na kung sinulat na kanta. O hindi po, para kaya kayo nga. Yan, at pasalamatan niya mo rin po, our technician, yan. Ay, po kakalingon, hindi katamo, siyempre po, our DJ Just for Fun, thank you very much po. O, hindi na po, Yuki din taong Kapampangan version, Bayong Basulto, Bayong Kapampangan, Bayong Kanta Adoldo, manaliling lyrics. Okay. Yan, ito po luluban na nakatamo po rin ads. Nya, huli ko papatenta lang bagya, huling ela mamahid nga diba? Okay, nakapunta ka na salamat kay Ngarpong Kapatid. Magpakaili ko mo po just for fun. Yan, ang bisa ko pong mag-donor. Yan, mag-subscribe kayo mo po. At pwede kayo man pong mga bit ads kaya kami. Yan, para kan Totoy Balas po. Ingkasopan, ingkatamong bahayong studio. Para kayo nga po. Nilo dalida anjang pepaboren mo po. Congratulations pare, oy nina ing studio. Kabang Shuttle Washington, bengi na rugo. Dining kantang Kapampangan pare, ilang pakiramdaman mo. Kediking Pampanga, ating mamulosa. Ay ni po ito Toy Balas, magserbisyo yan. Mas burike kesa kitang mamangan. Inga manong sisuan yang dapat mong pakamalan. Nung kaluguran me, ingintong Kapampangan. Ibye mo ing talento, amen iba't king Diyos, amigla lang. Abe-abe tamo, tutong agyuta mo, ing pamisasan metong, yang kailangan ning yato. Opo, pengarap kong kapatid, panyatamong isipan, kikikatamong ye, ing pamisasan metong, yang susi, naning tagumpe, miyabiabe lang mga nitamong Kapampangan, miyabiabe tamong tula ang pong ligaya. Yan, para niya kayo po. Nanuman ngeni, ing katatalakaran mo,
Salamat ngeni, ngeni, tinang istudyo. Salamat mo rin king miglayaw, balo mo nerugo. Yayandog kay ti king Diyos tamong miglalang. Uling nung ngemu kaya ala kong totoy balas ang manyaman. Kumusta na ko po? Ikay yung idol ko, ikay yung number one. Dingo rin, Dingo FW. Yan, kumusta na naman po ikay makabroad, kiing na naman pong bansa. Mag-share kayo mo po at mag-comment. Yan, maging masaya na. Subscribe tayo po, hindi katamang YouTube channel. Salamat kang Jopar Samya ning Barangay Pampang. Kumusta na ba po? Yan, siyempre kang Ferdy Mea, TY pare. At kang Nilo Dalida, thank you for, I'm happy for you, Ferdy Mea. Jason Enriquez, pa-shoutout po idol. Yan, mga taga Bicol na nakakaintindi rin po ng Kapampangan. Idol Balen Candaba naman for song. Yan, okay? At request de po kay bat na po ning kantangang Hey Kapampangan, ibi ako na po kaya kayo impamitan nyo. Imbalen ng Candaba, ako po mama ko. Tumutok na kayo po yung taga Candaba, uling sigurado. Maging masaya kayo po, kaya dandaman yung kantang Candaba. Okay, this program is brought to you by Pepsi Cola. Taste like peanut butter ay mo. Yan, panagasasabyan niya niya, pining tinuro kaya katamo, tiro na katamo pong paring, yan, Totoy Bato, original. Yan, tungkol yaping katang ay ni karengay ganaganang mag-Facebook. Hey, o yan nakakitiyo ko kingere, ikayong kumarit kumpare, ting biyasang mag-FB. Hey, andyang metong yang like masaya ko, pasesinyer mo ne kareng grupo, ganti ko I love you, kareng mag-FB o ini po, instead hey, bisa ko mo ring sumikat pari, kaya be kay Ferdy ang po'y Freddy, Joel ang po'y Eric. Hey, sasawag yan naman Danilo Jinko, o yan nginigewaking kantayo, in Facebook tamo. Minsan kukutang kenano'y Kapampangan, pero yang kanakubing gagawan, impulo sa inawus keng amanong siswan. Hey, hey, ika intune OFW, ikayo'y maging inspirasyon ko, anya maka-live ko. Hey, panereng sabyan nung Amerikano ka,
ing Kapampangan pag maragulda hanggang king Amerika. Hey, nanumaninggawan mo king yato nung nano'y tenamyang pupulan mo anyata namtamo ngini kewake ing kantang Kapampangan para ke kayong pakiramdaman migising yamuring tingke kayong dilubluban hehe ika ing maging tunay inspirasyon ko sasawupya naman itang Ginoo para lumuwat amo. Hey, anjaro gong i-share tayang misan at bade mampung pakiramdaman yung miyaliwang lugar. Hey, nung paraking ke kong kaligayahan magserbisyo kung tunay manyaman salamat ke kongan ngini pakiramdaman nyo reng likha ko binyenalangan ni nga pong Ginoo dening bayong kanta abasuldo OFW sana palambatan niya pa yung programa ko huling inaus de pangin pronto style lito kamo. Thank you very much po. Kareng biyasang mangulo sa kareng pulusador, kareng mangoyeta, yan kareng pong biyasang poesya, kareng katang poeta po poetisya. Kumusta kayo nga po? O hindi po, hindi kayong idol. Totoy Balas, yan duke. Para kaya kayo. Siyempre, niyaman na pare, Jopar Samya. Wala mo kapilan ko pa mo. At yuken pare, 1 year natin. Yan, at yan po, pengarit pong kapatid. Siyempre, iti po yung live stream, ala naman patalastas. Yan, bali isang pong dindamyoret ang ads. Talagang nga kula mo po ala ko volume. Pero dakat punta kala salamat, karingin ka ng menal bengi ni Mekyabe. Hindi ka tamang programa niya. Dakala pa pong re-request. Kantang Kapampangan. At buri ko lang pong batiyan, tingay ganaga ng taga Marisol. Lalong-lalo na po kayong Luzon Street. At makanyan mo naman po kayong Barangay Pandan. Kayong kapamilatan na po, hindi katang Malugod. ABC President na hindi katang Ciudad Angeles City. Yung kapitan na po, ng Pandan. Honorable Idol, yung kanakong kaluguran, Ka Jerry, yan. Kapitan Jerry Alejandrino. Yan, Bap, dakat punta ka na salamat at ako po sasawang sasawop at magserbisyo ng katamong syudad. Dakat punta ka na salamat tayo po. Kaya kayong idol, Mr. Totoy Balas at yan dugke pa mo rin po. Ing metong nga kanta para kaya kayo para bang kanita. Muntata pa mo rin po kaya katamong YouTube, kaya katamong Facebook. At magpasalamat ko po. Karangay ganaganang request you ang po pang comment you. At o ini po, isundo tayo pang manyaman na kanta para bang kanita, lalo ko pa pong maswelo. Yan po at just for fun, hanapin po kayong Kapampangan para muking kaligayahan. Okay? At dakapunta ka na salamat, pasibayo, karangay ganaganang Pesi Tagun. Yan, karangay ganaganang Manalbet. Kaya naman po maging kumpleto talaga at alang maging kule nung eko basan din kaya kayong request. Okay, congratulations Nilo Dalida. Yan at I love you pare na birthday. Mea, bala mo talaga nga pamilya na pare. Yan nung maging pamilya mo ko pare. Yan. Siyempre mo ko paboren, alam bali. Okay, takapundang salamat. Thank you very much, pare Ferdy. At siyempre kang idol, Jopar Samya. Kumusta nakakano? Anang Faring Carlos CDC. Yan, yung dati pong
former kapitan na po, barangay captain ng barangay Pampang. At kukumus lang yan naman po, kaya katang kaluburan CDC, paring Carlos. Okay, punta ka lang salamat, siyempre Carlos de la Cruz family. Punta ka lang salamat kang Tito Eric Eugene Gomez, kumusta? Siyempre po kang Jason Enriquez from Bicol. Halben takatamo po mayaliwang lugar. Makanyan mo rin po siyempre kang XMCX. Punta ka lang salamat at pa-scroll na lang po. Higya katatyak ni siyan. At ngayon po, dinanda ko pa po. Kareng mapilang pang kantang Kapampangan. Okay, this program is brought to you by Benadryl. Yan, yabi ako niya ng Benadryl. O misan mangukuko. Yan, sasali ko pong Benadryl. Okay, punta ka lang salamat. Pengat pong kapatid. Already po sana may dinang kuntulang pong saya. Higya katang programang Kapampangan. Okay, thank you very much po. Karang ganaganang binuo. At binuo na po ng kaya katamang grupo. Kaibigan ni Totoy Balas, thank you very much sa inyong lahat. At punta ka lang salamat at sana po atin labang metong re-request yan, nakalimuan kaya po re-request na natin at impalin kanda ba ka no? Okay, ni pong metong akantang iti, pengan pong kapatid. Anya, sabi ko pong gewa niya pong Mr. Bong Manalo. At sinulat niya, nilikha niya po ng katang kaluguran ng The Legend, Bong Manalo. At yung tono naman po, tono ng yapin po yung geography. Yapin yung tono na po ng katang malugod, halanaan naman ketiking yato. Pero may natiling kayong lagyo, Yoyoy Villame. At yan yung Yoyoy Villame naman po ng Pampanga yung magkanta. Kaya metong abalen, apakamalang ko. Metong abalen, naliguran ko. At karen ko minunang sini katalagyo. Kaya kapamilya tandareng Gulapa family. Kaya kandaba. O ini po, ibigay po kaya kayo. Ing balen ng kandaba pamitan nyo. Para kaya kayo nga po, ingi pinalakpa. Tandanan nyo, kawangis ke. Palakpak ko nga na. Balening kandaba, balen niyang makasakop Pampanga, indayakan sa ganayo, ingkabyayan manipaking lauta, anyang panahon ng revolusyon, ingkandaba maralas ing bulong, kareng mapanyakop, deng lalaban lulusong, ingkandaba lang itipon-tipon, at ingabunang pipadyan, sagana kareng milon at bakwan, hing marangli kilablading lasdan, malaman mo na maning palayan, at deng gabun asasakupano, deng bilang at lungkulot at lula, bayo no nga balo, pili makiramdam ka, papustan mong umpisan kunala. Kapampangan, region ageri, ing barangka mumunayang kili, kakadwayo ing mapanigi, tugi kuning baryo magumbali, sa Lampungan Nortes at Mandili, wayan bugtong baryo yang pansyeti, ing baryo Tagulod, yan ang pekatalwi, kareng Kapampangan region may sabi, poblasyon karintamon ka, ing baryo Buwas yan ang mumuna, Pescadores, baryo San Agustin, tugi kuning baryo Paralaya, baryo Bulag, barangay Mandasig, Bambang Pasino, baryo ning Pasig, ing baryo ning Lanang, ing Santo Rosario, ang 11 bilang baryo. Tagalog, region Tangini, siyempre, pauna une, imbahay pari, dulong ilog at pulong palasan, baryo Paligi, Tuginia naman, Tinahero, Dalayag at Mangga, Talang Barik, baryo Pangkalara, ing Bisal San Pablo, Bisal Santo Cristo, Pulong Gubat, Bisal Santo Niño, at ngining abalo yunohan, ing atlong pulot atlong barangay, pagustan yung kapulang pugayan, ing arkitektura matenakan, mumuna kareti me kanya biyo,
Bilang Aldon nanitang Pampanga, malugod kembalen pusong makamasa, iko'y akong arkitek gulaba. Yan, at ipa pong mag-request. Yan, burita pa mo itang I believe ba? Okay, pengar pong kapatid, dito pong re-request yun. Malari ngayon ko pubasan. At syempre, kang CDC, Pasibayog, yung Pampang, kumusta, Jopar Samya? Yan, kaluguran. Kaluguran tala po rin. At dakal pong dakal na salamat, pengar pong kapatid, lalong-lalo na po ang Engineer Malik ng United States of America. Kang Berong Malonzo, galing mo totoy. Thank you very much po. Magaling po kayo ni nga pong Gino. Huling niya magpaisip ka na ako para bang kanita dinanda kong kaligayahan ang pong tula. Anya pengar pong kapatid, iyadyayo pa po. Rembori yung i-request kantang Kapampangan kan Totoy Balas. At dakal pong dakal salamat siyempre. Naman po maging masaya nung yung pinbasan. Hindi kayong comment, pablasan din pong comment yo. Ilang kakabi, hindi katamong diwa. Kanitang pong kakalingwan, just for fun. Yan, para inigin kaya katamong kaligayahan, kaya katamo pong Kapampangan. Okay? At dakal pong dakal salamat, pengar pong kapatid. O ini po king kapabilatan na po, ningay ganaganang serbisyo. Publiko na ning Kapampangan at pasalamat ko po karing ganaganang pesitagon, lalong-lalo na po kay Titing Pampanga. Yapin po yung kayong idol, Mr. Totoy Balas, alang sawang mag-servisyo kaya kayo, kaya ning publiko para bang kanita, dinanda kayong dita kasaya, at papayabot ko, king social media, ing burida, at pagnasandarin kaya kong puso, para bang kanita, maging abi-abi ang tamo sigurado po, agyo tamo, at sana po manantabi ang tamo ang abi Kapampangan, may abi-abi ang tamo pong Kapampangan, para bang kanita, paami sasanmetong yung kailangan, at ipakit tamo na rin Kapampangan misasan metong lang. Okay, punta ka lang salamat siyempre kang Billy J. Okay, kagaling mo Totoy Balas, thank you very much idol. Siyempre kang Ferdi Mea, shoutout mo ko shoutout mo ko di Achuko Sinel and Lita Tantingko. Yan, Sinel and Lita, kumusta kayo po? At kayong karinyagan na ganang Tantingko family, lalong-lalo na po kaya kayong pengari. Yan, Apong Isko. Yan. Apong Isko, salamat kaya ka nung daramdaman mo, rendeng kanta Kapampangan, nandun po kaya ka. At ang Apong Loling, niyabi at patigtig kaya po nandin, yung lugod na ng Indo. Yan, TY pare, malilibang kami kaya ka. Thank you very much pare. Metong kakareng bahagi na pamaglibang ng Totoy Balas ngayon. Malilibang ko naman kaya ka pare. Ningawsan mo kong kapitangan bilin gang galing Aldo na kaya kayo. Titikto ka pa mo rin para bang kanita may sabi ka ta. Atong nanuman kaya ka nga sa sahog, kaya ka ta ang programa pare. Huwag yung bayaran. Nga pong Gino yung mamayag kaya ka pare. Pablasang balo na nga pong Gino nung nanong masantig para kaya ka tamo. Okay pare. Dakal ka lang salamat siyempre kang Ferdi Mea, kang Freddy Mea. Thank you very much po kayo. Ang paring Joel Malonzo pare. Sopan mo ko. Yan para bang kanita dagulin kaya ka tang studio. At ang gasaw-saw tamo mo po. Agyo tamo. Okay. At mag-request lang po ita kanong Kapampangan na ning I believe. Yan, malyaring ito ko po pagbigyan na niya. Sana pengar pong kapatid. Tumutok na kayo. Yan. Shout out na si Billy. Yan, at papashout yan naman ni Boss Billy. Yan, kagaling mo idol Totoy Balas. Dakal salamat idol, welcome back. Yan, thank you very much po. At syempre, ang tataya pa mo po ay Jamie Bondo. Yan, kaya tayo pong Tagalog. At ito Totoy Balas. Yan, kaya kasaupan na po nagkakatang YouTube channel. Yung Kapampangan na po, ning maniwala ko. Ay, para kaya kayo, I believe Kapampangan version. Maniwala ko, binye mo yung talento. Anyang ini, naramdaman dako, mabilog kaya to. Maniwala ko,
Menibat ke ka Ginoo at sana pin i-share me bang mikalat ko kanita nako bisa anyang ating corona nagkasakit ko hala kong show pero adyo ka pa Altoldo kung maninaya manalangin na ingi studio minsan namuhi kang gawa isto na ka kuing minsan meligaya yaing Pampanga diyang ating corona metong yaing request ko sana i-subscribe YouTube maniwala ko ating maya pataw anyasa buriday kalatda ko ing boses bigalog niya ning Ginoo at ibihege kabang magobra kayo OFW milalabas ko pa andyang maluwat pala kening ka kong kaisipan mamye ko mong saya Altoldoyo kung panayan ding kanta ko sana i-like i-emote comment andyang misa gusto na ka kuing minsan alamat na ning Pampanga talasuyo da ka menibat kang balas just for fun sabiang ko I love you maniwala ko kitang ngapong Ginoo nanong malinis iyang puso iya imbalang ibiena ing tagumpe keti babo nalingyato sana i-share niyo kung misa Altoldo kung maninaya panalangin na makonesa tinasantang epidemya isto na ka kuing minsan dininanda kong ligaya basta't mag-share ka pa metong mo'y sabiang ko menibat kem puso I love you metong mo'y sabiang ko manibat kem puso I love you. Okay, at mag-request naman po. Iperdi niya pa-shoutout mula ko si kang Sinel at Tita Tantingko. Yan, ulit-ulit ang kay Pare Perdi. Malilibang ka naman kang John Jeff. Thank you very much. Shoutout po San Vicente Centro. Tempong dekada 90, kumusta kayo po ken? No at yung kapuking lalam mangga at yung nagmangpuking lalam naning Mike. Okay, takal punta ka salamat. Perdi Mea from now on Tantingko. Tantingko na ako patse banggitan mo ko pre. Yan, okay, thank you very much pare. Nakameya Tantingko nakapare. Okay, takal salamat pare at karanyagan na ng pesi tagon. Karanyagan na ng kaluguran tamo. Yan, may lucky idol. Hindi katamong YouTube.
At nakapunta ka lang salamat pengar pong kapatid dahil ako sawang magsalita kaya ako ang harapan para bang kanita pisasan metong taya po hindi katamong kapampangan yan po in kulturang penibatan. Thank you very much ken metong nga grupo ayan yung literaturang kapampangan nakapunta ka lang salamat siyempre kapampangan media babanggitan kaya naman po our boss Eugene yan. Thank you very much boss Eugene nakala salamat at luwid ka at siyempre karen kaya katamo pong kapatid, o rin pa po, rin kantang re-request, sasabihan mo lang mo, den burida pang pagkirandaman na kanta para bang kanita. Yan. At siyempre po, muntatamo po, karen kanta ng Totoy Balas, dito nga kakitsugin Facebook, sana po, tangkilikan tala, ikala, tala rin kanta nga rin eh. Yan. O ini po, yung kantang kung kailangan mo ako, kapampangan version, ibigay po kaya kayo pengari pong kapatid. Yan. At siyempre, kareng diya katamong mantabe kaya studio yan yan pa po masyadong masigla bawal pa po diya katamong studio nalareta retang manalbe kaya studio yan maka live stream tamo po at yan dukya po ing metong kareng gewa na pong perdi tating ko yan at ibubum yan kintake para bang kanita masakit pong dilim panto ng ing kaluguran yan bisa kang nung dakal ka pera sigurado mo nakal ka maging kaluguran. Pero kung alang-alana ka, yan. Kung talagang alana kang lapitan, kaya nga pong kapatid, karin may akit ito na yung kaluguran. Yan. Para kaya kayo po at asano, karing mantun kaluguran. O hindi po, para kaya kayo yan po. Kasi ating kung ikit metong kaluguran. Chat-chat na akong bengi. Kay bata, kita sasabihan na, gawa akong kanta kapampangan. Ating lungkot ka rin, kaya kang mata. Mabayat Totoy Balas, kaya kang daralan. Hanggang mo man sasabihan, burira kang pane kung padalan. Salamat Boss Bertie. At sulakini dining kamatu handang sumawok king studio mo. Ikit kong ating kong kalukuran perdi ka lupa mo, boy Freddy. Thank you very much, Idol. At nung kailangan yugo, king oras bikoy nge gana, pagkanta ra kayo, kabang atyo kayo California. Salamat donor ko, bepakit yung lugod at serbisyo. Nung malungkot ko, akit ko lamureng ke kong letrato. Metong mo'y sabiyang ko, salamat. Miss Pre, gawan mo kong kanta. Ayang pare, gagawan ko niya pare perdi, papakyak mo ibalas eh. Anyang minsan, perdi, inaus mo ko. Buri me ngakit, intok na ngangko. Nginigawang keng studio, para kaya ka pare ko. Anya nung kailangan yuko, subscribe yuko ikong OFW at aliwang bansa. Kapilan man ida kayo bata, nung
kailangan niyo ko pa. Nung sakaling lalo'y malungkot ka, salamat, Boss Ferdy. Ampoy Freddy, ilang mi pagaga. Nung sakaling kailangan yun ako. Pare, anong magpagaga, pare? Balo ko naman, pare. Iyawa mo ito. I love you, pare, ah. Pare Ferdy, bayo ka pa inawa. Sana paligayan na kayo, Ken, sa United States of America. Yan, thank you very much po. Karentanting ko, family. Thank you very much po, kaya kayo. At rin pa po rin kailangan na kanta. Yan, ko pa mo rin po kaya kayo. Yan. At minsan po, lata naman po nga, pag maragol, kaya katamang biyan ng aluwain, kaya katamang kultura. O, hindi po. Yan, hanggang tumuha na ito, Toy Balas, para kaya kayo yan po yung programa na ini. Utang magtuwata na. Sana kita mo magtayo. Kapilan man, no ka rin man ikaing pangarap ko. Hakuha mo ko pa kayang panemora kong kakaluan. Ang gapotang matuwata na. Mga kukuke ka, ika talaga ing kaluguran ko. Hanggang maputi yan, okay, at biting niya po yung katamong -1, kaya ang ating mitamo pong kantang papayalilide pong kantang Maghintay Ka Lamang Kapampangan version. Paring Joel, yaka magselos pare. Paring Eric, yan, kaya pera kayo. Nunginginiing panahon, apara ka na ako. Naman rugo, maglambat yan. Habalo yun ako. Gagawa ko pin mong paralan. Atinanda kong saya. Yung kailangan mo, i-share tayo. Itiking Pampanga. Yung kabiguan, manhadlang. Yung bagyong daratang. Epidemya, isikaso yan, nanumaning danasan. Naning gawan tamang Kapampangan. O ini, in kailangan mo, hindi ben ng nung ating pang pagsubok. Naman lumuwat, akit may sala, akit may pasibayo. In kailangan mo, sumuko ka mo, kita ng apong di mo. Nung isipan me at gawan mo lang, bakit neying dalanan mo? Okay, nakalpunta ka na, salamat. Karangay ka na ng Menalbe. Yan, at payo po. Ngayon ka na ng sabla. Mabanggitan niya naman ni Roland Nards Paras, BOM, the original voice of man. Nonginginiing panahon, Aring Ferdy, bigbisi ka, nyame lungkot ko, palambengi, pasem night shift ka. Mo kalupa, niyang pangaldo ka, painawa ka, makiramdam ka ngeni, kabang magobra ka, huling pambengi ka. Gewa ko rin ka kung kanta, imbang masaya ka. Anyay kumari kung rugong risa, i-Joel pabanggit na, para siya ka mapagsing.
Iti bening lub nung atin mampagsubok. E naman lumbat akit may sala, akit may pasibayo. Nung gawan mula retang utos na nita ng akong Ginoo. At sumikat ka mabilo gayato, basta't panayan mo niya mo. Okay, manigaral ta kung maninaya. Kailangan mo di benaning loob nung atin mampagsubok. Salay ngaldo akit men tune, akit meng pasibayo. Durot ning yato naman pane mong kabiguan. Pangarap mo ke kangakamtan, basta't ke kayang panayang. Ayan, hindam nyo naman po rin di katamong musika, di katamong kapampangan niya. Sana po kang Roland Nalds Paras. Yan, makiramdam na po. Then Voices of Men, thank you very much po kaya kayo. At kang Joel Malonzo pare, Batian Mekano, Imare mong Risa at Kakalinguan Mekano. Ito magselo si Maring Risa. Okay, Joel Malonzo, nakalimutan na. No? Kaya kayo magagana ka, mangal be Jewel, kasi bigyan nga ni kay katamong studyong bayo. Yan, abaluyan mo rin ang nukar niya ito. Pre Aldoyan. Okay, thank you very much po. At dakal na salamat. Hindi katamo yan, nag-loading yung misan for the first time. Hindi katamo. At ngayon po mag-last song ni Totoy Balas. Dakal na salamat ka rin Menalbe. At 13,000 king mabilo gayato. Dakal na salamat. Ba itong mo pinasabi ko. Ingay pinalakpa. Kawangis ke. Anya dapat dyan po nga subscribe Just for Fun TV. Okay, subscribe yan po in Just for Fun TV. Thank you, Maricar and Billy. Okay, the best couple in the world. Okay, dahil po salamat pengan pong kapatid. Dalakwang ke po yung meto nga kanta para bang kanita maging masayatangan. O ini po, yan duke po kaya kayo in 10 guitars. Yan, bahit ako po lakwang igatamang programa, lalakwang keping meto nga masayang kanta. At pasalamat ko po. Kareng tinerok, may kirandang pinalakpa, kaya yan dakbo rin kawangis. Kaya nga pong kapatid kasisto, nga kawangis siya ko. At sinabi ko sa sarili yung pogi kayo, ala nang matsura keng yato. Anya, dakal salamat, o hindi po lakwang kikana akong programa. Programa yo, programa ko, programa tangan, programa ni nga pong Ginoo. Yapin po, pasalamat ko kaya. Para kaya nga ningi ganaga ng saya, ang po pang pigkalog ko po. Ngayon kaurasan kaya kayo, ngayon ba, yung talento. Hindi katamong Diyos at Chuking Babo, dakapunda ka na salamat, kareng tanting ko family. At siyempre, Joel Malonzo, gawa na kaparalan. O yan daramdaman tayo, at po pang ayalbiyan. Ito'y balas, ngeni po, samantalang magpaalam, magpasalamat kung tune ke kong kapampangan. Salamat kimbayong studio, kadwa ke kayungan, kapampangan, kapampangan pagmaragul ko. Nakala salamat, oy ninay channel ko. O yan din hanggang donor, salamat po. Mamye, ate ko mamye, panggitanda kayo. Okay, takal po na salamat, pasibayo po, subscribe ya po in Just for Fun TV. Okay, takal punta ka na salamat. Siyempre, pag-subscribe yan po in YouTube. Tayong YouTube ng Totoy Balas. Para kaya kayo nga. Salamat po, makapay nawa ang popang magobra. Nanumaning daranasan tamo. Salamat, King Sabla. Oy, nina po'y Mr. Totoy Balas.
kaya kayong migpasaya. Salamat kining live stream. O yan, Mari Karen Billy. Salamat po, salamat po. Oy ni Totoy Bala. Bayura ko lakuan, pasalamat ko nga. Yun na tayo kem puso, muka kalingwa. Okay, Eric Gomez. Eric Gomez po, muka kalingwa. Paring Eric Gomez, mikita naman. So panme pari ko, ingka Pampangan. Dakal punta ka na, salamat. Maya Payaldo po, kaya kayo nga, idol.